Imvura nyinshi yaguye ejo yahitanye abantu batatu barimo umubyeyi n'umwana n'umushyitsi wari waje kubasura. Imvura ikomeje guteza ibyago, abantu batatu bagwiriye n'urukuta rw'inzu i Rubavu barapfa mu gihe imvura nyinshi ikomeje kugwa hirya no hino mu gihugu. Amakuru aturuka mu karere ka Rubavu ari kuvuga inkuru y'incamugongo, aho abantu batatu bahitanwe n'urukuta rw'inzu rwabagwiriye ubwo imvura y'amahindu yagwaga. Ibi ngibi byabereye mu murenge wa Rugerero mu kagari ka Rwaza mu mudugudu wa Rebero ku mugoroba wa tariki 25 Werurwe 2026 ahagana saa 12 z'umugoroba. Ni nyuma y'umunsi wose imvura igwa idahagarara, ibintu byatumye ubutaka n'inzu byoroha. Amakuru yemeza yuko iyi nzu yasenyutse yakodeshwaga n'umugore w'imyaka 33 wayibagamo hamwe n'umwana w'imyaka 2. Iyi nzu rero yaje kubagwaho ihitana uwo mugore n'umwana we ndetse n'umusore w'imyaka 33 waje kubasura nawe ahitapfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rebero Waje neza Jeannette nawe yemeje amakuru avuga yuko inzu yasenyutse ari yakodeshwaga n'umugore w'imyaka 33. Ati imvura yaguye kuva mu gitondo kugeza aya masaha, yasenyutse yakodeshwaga n'umugore w'imyaka 33 wapfanye n'umwana w'imyaka 2 ndetse n'undi musore w'imyaka 33 waje kubasura. Ubuyobozi bw'aho byabereye bwagaragaje ko imvura yaguye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ariyo yateje irisanganya, bugasaba abaturage kwitwararika cyane muri bino bihe, cyane cyane abatuye hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Akomeza avuga yuko imirambo y'aba ngaba bose yajyanywe mu bitaro bya Gisenyi kugira ngo ikorerwe isuzuma mbere yuko ishyingurwa, ndetse kandi aboniyeho kwihanganisha babuze ababo. Uyu musore n'uyu mugore bose bakomokaga mu karere ka Rutsiro mu mirenge ya Boneza ndetse na Murunda. Ni inkuru kandi igaragaza uko ibiza bikomeje gufata indi ntera, aho inzu zitubakiye neza cyangwa se izira ahantu habi zishobora guteza impanuka zikomeye mu gihe cy'imvura nyinshi. Ni inkuru yaje kandi isigisoma abaturage, harimo nko kwirinda gutura ahashyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse no gufata ingamba hakiri kare mbere y'uko ibiza biba. Ngari nguko rero natwe twihanganisha imiryango yabuze ababo kandi twifuriza abitabye Imana kuruhukira amahoro. Nkubwirana ingene cyari Obi na ngi ni Obi Time News mu karere ka Rubavu.